Mahamarĩtwa makwa njĩtagwo Mĩrũ wa Maitha kana nyina wa Njeri, na ndĩ mũikari wa itũũra rĩrĩ, na nĩ tũkenetio nĩ JM Com tondũ nĩ atũrutĩire wĩra mwega raini ĩno ya Kahawa Ward. Nĩ atwĩkĩrĩire matawa, nĩ atũmenyereire ithuĩ mũthemba wa aciari na ciana, na ona basarĩ nĩ atũheaga. Rĩu nĩ tũkenete, na weno bara nĩ atũthondekera ya Green Angel, na nĩ twacokia ngatho kwĩ JM Com. Naitwa Rose ama Rosie. We are grateful for Com kututengenezea barabara, ametumulikia. So date 8 mtoke mchague. Kulikuwa na shida ya mashimo kwa barabara, gari hazikuwa zinapita. For now zinaweza pita zikielekea Kahawa West. Jina anaitwa Jose ama Shira. Hapa tunapenda Com sana, ametuokolea sana. Kwanza hii barabara hata mchana, kwanza usiku kungenyesha tu, hii hata hapa ungelala hapa. Kwa hivyo hapa ametuokolea, ametushikanisha hii barabara hapa kwa stage, tuko chonjo. Tunamshukuru sana, tunampenda tu sana. Ametuchora kibarua hapa mavijana, na tuko vijana wengi, tumejitolea. Tukakuja na tools zetu, tumetengeneza barabara iko fiti. Kamshahara kaleo, tunashukuru Com sana. Tuko mbele kimfuko. Tutikiari oro wa baratheri tondu gundu guku twetwo basari. Ndigwiciria guku mundu tahetwo basari. Mundu ari na mwana secondary college guti mundu tahetwo basari. Matawona guti mundu tarabatara kuona guku ria mahana. Kati oro wa manyumba itu. Na kumanagia na hau ici ne bara. Icio agithirwo ake ne guthondekwo iragithondekwo. Riu ri mundu mungi kumakura twetereire mundu uriku. Wema inaruta nyambo.